Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebine ve seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabi ecma'in ve men vela. Elhamdülillahi evlil vel ahir ve zahiril vel batin halaka feseva ve kaddara fehada biyedihi melekutu kulli şey ve hu yuciru ve la yucaru aleyh. Ahmaduhu subhanahu ve eşkuruh ve etubu ileyhi ve estağfiruh ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ba'athallahu beyne yedai sadati beşira ve nedira ve da'a ilallahi biiznihi ve siracen munira. Fesalavatullahi ve selamu aleyh ve ala ali beytihi at-tayyibin ve ala ezvacihi ummahatil mu'minin ve ala ashabihi ve tabi'in ve men tebaahum bi ihsani ila yevmiddin. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşleri, biz indi barçağızda sizni yerlemeşine biz kurre bikşat. Rabbimiz Allah şu mübarek bulan cuma saatlerine hayırlı kılsın, bereketli etsin. Barçağızda selamlıyız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'tan selamı, rahmeti, nimeti bulsun. Hiç şeksiz bu turmuşta, bu dünyada Eden balası yaşayan şirakta Allah Teala'ya ışanıp Allah koşkan emirlerini ütep, tıygan amellerden tıyılıp yaşaya tırışa. Biz her vakit anlıyız, Rabbimiz Allah siyikli Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le dünyaya jiberip Eden balasının ahamiyetli hamindi kurkam yollarını kursetip Kur'an bilen, sünnet bilen, izgilik bilen dinge jalib etetirgan bulgan. Indi cemaat bik ahamiyetli bulgan eybir ul da bulsa biz her vakit namazga baskan vakitta koyadır yolga çıkkan şirakta Nindidir mesele bulsun, şartlık bulsun, koyu hasret bulsun, her vakit Allah Teala yalvarıp dua sırıyoruz. Hem in birinci A'udhu billahi mineşşeytanirracim diye eteriz. Allah Teala yalvarıp Bismillahirrahmanirrahim sözlerini her vakit iş kullanırız. Hem belki şeytanlık biliriz, oğlum kızım nindir izgilik yasasan her vakit şu sözlerini eğit, işlerin bula, bəxtə erişirsin, Allah'ın rahmetinden bulursun deyip bu bik ahamiyetli sözlerini her vakit kullanırız. Hem bugün de aziz bağlarımızga, nıklarımızga onu iletirge tırışarız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim sözlerine eğitip ondan sonra indi Kur'an'ını oşi başlarız. Kur'an'ını oşkaş haminde kimdir mesela namazga birinci tapkır baskan aldığından in birinci sure şula bitin biz kurabız Fatiha suresi, Elham suresi. Haminde şu sureni biz namazda işrak şula bitinde gün sayın namaz okuyuz. Haminde ul farz bu sünnet bulsun her bir namazda Fatiha suresi var. Elhamdülillah Fatiha suresini biz indi tekrar kılabız, okuyuz, yatlıyız, yekini ileneriz. Kimnin di stadiyada özü. Lekin Allah Rabbimiz bizge indi anlata şu Fatiha suresi ol indi hiç şeksiz bir kurkam sure. Ondağı bulgan ayetler, mağnali. Gummen alganda Allah Subhanahu ve Teala bizge ayta وَنَّزْلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا Kur'an-ı Kerim'de şifa tabırsız değil. Tınışlık tabırsız değil. Çünkü bu dünyada yaşayan işrakta bizim indir meseleler, kirteler, oğurluklar gibi bir şey var. Hem biz tırışarız bu dünyada Kur'an bilen gamel kılırga, Kur'an'ı işitirge, Kur'an'ı tonlarga, hem indi Kur'an'ı yatlarga, harflerini, şula bitinde tanırga, kısa sürelerini yatlarga, okurga tırışarız. Hem her vakit şu Kur'an, ol bizim kalplerini, yüreklerini oşar.
Күңел йомшара. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең сүзен ишеткәч, biz namazga basarız, dua kılarız. Hem Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet "Fezkuruni." İske alırız, iske çürüyüz. Dua kılarız, zikir etiriz, tasbih tartırız. Kur'an okuyuz, namazga basarız diye. Şin ko'ngildan Allah Teala'ga şu rahmet sözünden biz yine "Fezkuruni ezkurkum meşkurun ve la tekfurun." Bütün turmuş tertipte yaxşı bütün nisi bolganda rahmet etiniz diye. Zikir kılığız hem min iske düşürürüz diye. Nindir ağırlık kilip çığa iken hiç şeksiz Rabbimiz Allah ayeten min sizge buluşam. Ne şu dünyada Kur'an bilen yaşayan işrakta Adem balası Allah tıl ışanıp bütün bulgan meselelerini, ağırlıklarına Rabbimiz Allah hiç şeksiz halite bizge buluşar. Ne mundağı bulgan halık şulay bitinde, türlü geçti biz, bütünü biz. Lakin Allah Teala bulgan bütün meselelerini halite mi? Sırav koysak, bilgili, bütün bulgan meselelerini Allah Teala halite. Bizge buluşar. Kişisinin cibere, mal mülkiyetin cibere şulay bitinde. Tuğan, dostlar bulsun, eşmekarlık bulsun. Bütün cide Allah Teala bütünüsün uğruna jetkirip, bütünüsün tigizlep koyar. Bizden oşanı uğruna, Allah Teala'ya tevakkal kılıuğuna, eğer de biz tevakkal kılı alsak, Allah Teala'ya oşansak, hiç şeksiz Rabbimiz Allah bizge buluşar. Ne olu kişiler Allah her vakit ayteler, bağlar, nıklar. Bütün kişi sizden vaz kişse, sizge qaramasa, buluşmasa sizge bir şılmağız, bir derdi. Bir tamşı da bir şılmağız. En birinci ama ahamiyetli bulgan nimet da olsa Allah Teala sizden vaz kişilmesin diye. Eğer de Allah Subhanahu ve Teala bizimle bulsa, gamelde, sözde, kalipte, turmuşta bizge bir nerse de bulmayı. Çünkü Allah Teala özü bizni saklay, Allah Teala bizge rizqında, nimetinde, kaygısında, hasretinde, ağırlığında ol bile. Hem Kur'an'ı açsak biz okuyalarız. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Şu kelgen ağırlık Allah Teala'nın ağırlığı kile bitindi bizge, bütünü bizge. Kimdir balasını yoğaltar? Nindir problemalar, ağırlıklar kilip çığa? Fizik yaktan, finans yaktan. Bütünümüzde bulgan meseleler Allah bir köp. Bulay ol qarasan kişiге, qaralanın bir problem da yok. Bütün işler deyip normalman bara tırmışı. Yok. Nindir ağırlık var, şartlık var, kaygı var. Lakin Allah da ayta, min sizge nindir ağırlık birsem dey, şu ağırlıkını kutara almaslık bir qaşanda vermem. Şu bulgan şartlıkta, kaygıda, hasretde, eğer biz birdemlikni kursetsek, birden bulsak, ne şu vakitte Allah da hiç şeksiz bizge bulur. Niçin? Çünkü bizni birleşe turgan ayber, o da olsa ışanu. O da olsa Allah'tan rizalığın alın. Her vakit ne bu yöneliş bilen biz ömür boyu şugulleneriz. Allah da razı olsun, kabul kılsın, bizge bereket versin, tınışlık versin. Bizim mahlukatımız bir, bütünümüzün. Hem bizden tüp bulgan asıl şu Kur'an'a tayanıp Allah Teala'ya dua kılıp yaşarga. Hem şu sözlerden sonra "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim" deb aytgach, biz endi o'qiy boshlaymiz. Elhamdülillahi robbil alamin. Fatiha surəsinin, Elham surəsinin birinci ayeti Elhamdülillahi robbil alamin. Ne uylasak, fikirlesek Allah Teala niçin şunday ayetini birinciden koydu? Çünkü her vakitte biz kullanırız, aytamiz, ama onun ma'nosi da bir ko'rkam. Allah'a şükür. Elhamdülillah.
Maşallah, biz indi şükür kılabız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Galemin Rabbisına biz şükür kılabız. Biz Allah'a şükür namazda. Allah'a şükür bizim rizqimiz var. Halal nimetler, medreseler, küpmü nimet, küpmü Allah'ın işikler bütün bizge aşağı. Şulay bu turmuşta. Bu dünyada cemaat mine yaşap bulan işik. Ömür boyu zorlanıp tigisi yok, bısı yok, tiginden nesede kilip çıgan, bundan nesede kilip çıgan. Hem indi şulay şu ağırlıklardan ibret alırdı bular. Özümüzge. Yekindi boşqaşa turmuşni olib bargan iştiyoqda biz endi bulgan yaxshi yoqdan turmushni dunyoni qarasaq Alloh taolo bizga aytadi: "Va in shakartum la azidannakum" Qur'oni Karimda. Agarda shin ko'ngildan shukr qilib yashay olsak, Alloh taolo bizni bir qo'shonda qoldirmaydi. Orttirib bire barakatni, ne'matni, shodlikni, ham endi butun bulgan bizga kerakli bulgan aybirni Alloh taolo butunini beradi. Bugungi kunda da u bütün bizga da beradi. En birinchi yashab ravishda. Biz yashaymiz. Adam bolasının ne'mati, qudrati ham endi onun bütün bulgan aslı ne bu turmuşda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer de din ko'zdan qarasak, g'ibat için sizni yaratdim deydi. Yana shulay Qur'onga eğer de tayansak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemizga nindi ko'rkam misollar ko'rsatan, nechik dunyoni turmushni olib borgan. Shunga ko'ra jamoat mana biz o'zimiz turunda o'ylasak edi. Ham mana bu turmushda bizga Qur'on, shuluq Fatiha surasi, Ixlos surasi, Ayatul Kursi ham boshqa suralar ular bizga kerak. Chunki ularni o'qib o'rganib bizning ko'ngil tinchlanadi. Namoz o'qib biz tinchlanib ketamiz. Shunga ko'ra dindan eshik agar sen qizasin ekan, o'tir, sabr et. Foyda yo'q ekan, bor tahorat ol. Tinchlan. So'z aytma. Buluşma ekan namozga bas. Namaz o'qi. Shukr qil. Alloh taoladan yordam so'ra. Onlarigina so'z ayt. O'ylab fikrlab Allohning rahmatida bo'l deb Rabbimiz Alloh bizga endi hurmatli jamoat Qur'on bilan amal qilmoqchi. Endi jamoat Allohning rahmati bilan o'sha endi Fatiha surasi bilan, ham endi boshqa suralar bilan, Qur'on bilan biz endi turmushni beylasak, hech shaksiz bizning yuragimiz, qalbimiz to'liq iymon bilan, tinchlik bilan, ham endi rizolik bilan inshaalloh boshqa kishilarga da biz har vaqt ezguliklarni, yaxshiliklarni tilab qolarmiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da aytadi: "Mu'min musulmon kishisi u shunday kishi onun tilinden de, qo'lidan da, ham endi boshqa a'zolaridan da ham yana shulay qalbdan da yaxshilik qiladi." Shunga ko'ra inshaalloh Rabbimiz Alloh har bir shahzoda shu yo'nalish bilan, Qur'on bilan motor turmush olib borishimizga da nasib va muyassar qilsin inshaalloh taala. Vassami'u duo. الحمد لله رب العالمين فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله من خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار. وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые единоверцы, у каждого из нас
сердце всегда именно то чувство, которое приближает к Господу. И мы понимаем, что когда мы читаем Коран, делаем дуа, обращаемся с мольбой к Всевышнему, то Всевышний слышит наши молитвы. Потому что каждый из нас с детства старается проговаривать эти важные слова: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим». Когда мы читаем намаз, повторяем Коран, изучаем алфавит арабский, мы понимаем, что первая сура – это сура Фатиха, открывающая. И мы читаем «Альхамду лилляхи раббил аламин». Это тот первый аят, который очень глубокий смысл несет в себе. И мы в день очень много раз проговариваем эти аяты и читаем суру Фатиха и другие дополнительные суры. И мы восхваляем Господа: «Альхамду лилля, Аллаху шакар», слава Всевышнему, тому, который создал все сущее, нас, все то, что окружает нас. И на самом деле это очень вдохновляет. Вдохновляет на благие деяния. Каждый из нас нуждается именно в этом, чтобы наполниться милостью, добром, чтобы мы смогли сначала наполнить себя. Читая Коран, делая благие дела, мы наполняемся и можем желать другим, близким, братьям, сестрам именно того, что каждый из нас желает себе. Благополучие. Мы знаем, что сегодня непростое время, и каждый из нас, дай Бог, чтобы внес лепту именно вот в направлении, которое сегодня мы стараемся поддержать все вместе. Акция «Батырлык мужества» – это те семьи, которые остались без кормильцев, им нужна помощь. И каждый из нас сегодня здесь. Если есть возможность, любую сумму, любая помощь, она всегда приветствуется. Самое главное, чтобы от чистого сердца мы это смогли сделать и поддержать. Чтобы Всевышний дал семьям благополучие, чтобы все, дай Бог, вернулись счастливыми, здоровыми. И пусть Всевышний примет все наши молитвы и дуа. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вассами'у.